RD department have tare nemchak kipjena Delhi da pukre German tiger road legalize tongnaba pressure pigre Manipur deputy chief minister nemchak kipjena rural development and panchayati raj development Delhi da pukre amari department asigi makok thangba official sing New Delhi da kauduna closed door da meeting pangthokton German amari tiger road legalize tongnaba pressure pigre haina thajane jamasi mamang da jo German road tiger road chi khoi gi tongan ba fruit sing amadi Manipur da pali ba state lenga sing su masi legalize toba yaroi masi laiba mayamna khangnaraba lambi nate masi tongana irang manung sida conflict sida makoi gi ming thonjalaga makoi gi area ni haina saktak pa yaba jaga amni masi toba yaroi sakoi thingib ji leire adubu kuki gi di taliba demand ji akoi gi makoi gi demand amakak taliba demand jo koi makoi phangnaba hone hebe tare jo adu masi dai sida akoi gi Deputy Chief Minister so obiri ban nemchak kipjena Tiger Road amadi German Road sibu legalize tongna bokona libusi ko state lenga amadi Chief Minister so obiri ba ko yumnam khemchan makoi su khangbiram ba yai tawdu bu masi taseng na adum makoi na ningiba makoi na talibasi phangi dawrobra masi na makoi na ke masi phangiba targa di akoi ba chingsang si makoi na koi na leira kanda tawningo mong na torokpada akoi si dum yenga dum leidoribra haibdu jamsi kamana thaminingo ja German Tiger Road ki legalize tongna ba makoi na Delhi da close door gi meeting ga tawkhibjo ja kamana thaminingo ja rakisor hojik kanona akoi nemsak gen deputy chief minister masi Manipur government ke yamna tai phadana yamna maru oiba adumba phamamani man pairise ada mahakna haiba phamasi hek parpadagi wasak lobagi thoram phawda imphal da laktana akoi ki Manipur ki log si imphal ki log bhavan da akoi atei minister chief minister ma minister wasak lobodu adu de yaukhi drabni ma online da akoi ki video conference ke khutang da tawruk libne ba Delhi dagi adu ngasi phawda akoi ki imphal state da akoi chief minister ki secretariat da pangthokhiba cabinet meeting amata da ma ngasi phawda series saruk yatri bne ba laktana aduga kenoda karumam tamdana akoi video ki khuthang da online da yaur e na he haiba akoi thengai aduga hojik se magi official oipa keno ki functioning style sina mana han khai torisina kangpopi dagi adum magi mayum dagi ra nataga kadai dagi no ama adum work tor pani hai file adagi kare hani e file gum karumba adi karumam tamdana akoi ki kenoda akoi hard copy kari kara thinbok thin tobra khangde security na karina my officer khara akoi sathok sasin tobadi yaba so called artificial buffer zone atu lathok latin tobda akai bele te adum community ki mi kauraga adum official sing kauraga pohalakra file ga ka se magi sign tong na ba adum khangdre adu urmasi yai admai torga magi function tor mani aduga mahaki kenoda kare hani tangai phadana magi presence mathau tar pakholpa kari kara adumba yana lei grabas teisa kamai to ge habata mana magi nominee ama sigi akoi kenoda leiba manipur da leiba keno se anoba secretariat building se asris da magi keno matham hairi ba nominee ma ada hariba nominee de sida mana powers kayam piraga karam makhalgi karam bathak phokda kadai phokda mana keno authorized torga mana sign to buya halibano or approve to buya halibano any project kari program kari official oiba phang work sing se man kadai bu yona work to no ya halibano habsi masima khoi khangdara hai tare akoi chalga su unaru te lecture ngasi bokta thoidokpa khoi madu ma unanam ki maram su leiru dabani na adu hariba sigi asmaina mahana deputy minister help or patikina pirate liba to liba punam se akoi ki state ki history da ngasi bokta Manipur government ki Manipur se akoi India ki keno da dominant state ama oina ahamda union territory or madagi keno oina state oina lakhiba aduki si boki keno da history ki period se da amda thoke to thok ni haitare asman to keno na deputy chief minister mana maki office se to lady official maki keno mayam se akoi ki keno city da no mata character na cabinet meeting no mata da phamin na yaw ta na ma cabinet colleague singa chief minister ga phamin na wa ta thok ta sin tong na to gida bo mayam to karing da tok dang ge online da tor pa kholak pa ka kain tor se si akoi illegal unauthorized unofficial haitare ne ko ado hoi illegal haibu buti yadre madumati akoi haining dare kari no da kan da online da kari kara to virtually
virtually conference to virtual meeting to virtual program pang to paiji covid ki matam dege horga adum yana gre ba adaida adum adaida adum atha pam ka city tongan da lingna da so mayam se loina world ge oina su ka adum tong na ki mayam le gre ati virtual conference virtual meeting virtual function program mayam pang thona ba adum le gre na adu di yare ba ke kai de ba adu su mana ka ma la adagi adumana le ga adagi hojingna mu kamai tawre Delhi the Satlaga mana worked over Mohore. Delhi the Satlaga, Hoki Market Department, RT and Kariba, PR. Aduki can do official Mayamama, Delhi the Kauri. Delhi the Kauraga, Aduka cities that was higher than Sigi, Ahui Pauchiki, reporter Yauri, Yemuna, German Amson Tiger Rot, German oblique Tiger Roto legalized on Nanavina. Other higher sing Simana at my officials, Karakatuta Hierga, Maquin legalized over Yaba, Nambrava. Makoi power libra, makoi ki kari authority lead na makoi na legalize to ngam du no ya du no ya roiba masidi kana to gudamno state cabinet na to gudamni ahoi state cabinet to gudamni government of manipur na to gudamni adigi hari sisu state cabinet na amsu government of manipur na have se hector kare hani miyang ki sentiment khangdana miyang ki sentiment ki mayokta miyang ki apam ki mayokta hector makoi na apam ma tawre na tawrani na hector to buya ponte ba adana adumba state cabinet na ware pa lor ka somda miyam na kano de ang pa protest to khot pa ing mamang de to mayam thokre dana prohibition hang to pi matang makta te miyam na hogi ba ho mayam to adum ra ki soning sim birung ne ba adumai na adum leiri ba adna city tiger amsung german road hai se kari ground ki kari base system makoi sem ki no kamai to na tor pun hai de mayam pun loi khang na re makoi surasan putu kang pupi makoi ki khulai puthok puchin to bu yan na ba satok sasin to bu yan ma sai terrorist organization sing do makoi na tampak ki lamda tampak da maitei da attack to bu nungai na ba lan ta ba nungai na ba makoi na khut su khlai sing thang dok than ton ba khoi mi sing satok sasin to thok to na kari hani admai puthok puchin to bu da nungai na ba yan na ba na makoi na admai na lambi am sem ki bani adu hojing na pura ken ki khoi pakarot ki stage da lak sel ka do re na hai re Masalis da makoi na funding to bokot pa makoi han degi extortion ni kan degi miam degi nam nan khai ba paisa na tor ma yai ade popi gi paisa na tor ma si yai adegi hojikti amu yaw khalak tan kari nemsa ki gen deputy minister amu yaw khalak isne adana mana hoji masibu legalize to na bai na mana kan na ta pressure pi hari si masi yam sathina yaning da bapot amane wa masi yaw ham thokte akto man karimba masi gi wafam sidai da hai gi hai ta rati yamna akoi ki kari hani official oiba oi cabinet ta kari ta puthok pa khot pa chief minister hai ba khot pa pun phamin ga wa tu ta na ga doni khana ga doni masi ki tangai phadap kari no hai se miyam punam ta loi je khan ga doni ba ad masi semak pada semak ki bagi wari duna yamna phajana ba pot mo oibani na masi ki lambi de legalize to authorize to ba se akoi de sungya ya ning de ba sungya ya loi dam ne ba adana asita ri se kari no kari pandam ithong semino somde imphal to surasanpur lambi pa ba sathina first class road maleri Sidais da makoi adum kari hani adum sasa bayar ba pot amani adu sidais da makoi na saning da na asuna khan sing da ki kari da hoji ka adu ki lambi ju akai ba oidimni apan ba oidimni na ga sing da hoji block to blockade to makoi adu su sal han ba yadri bane ba